a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Siyabingelela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngingu ST wakadlamini. Thank you so much for tuning in. Yes, sesikhona la bazalwane bami nansenye the special episode. Niyabona nana Sika Studio njengoba sila endlini la umfundisi la angivakashele khona sizoxoxa nje kungonakele lutho sizokhuluma nje ngezinto ezihlukahlukene namhlanje akaqala athi nje ukusibhaza ngokufika kwakhe sizonibhaza nane sisazo e-studio la sisodinga into khona sisithi deep sesikhuluma ngezinto ezahlukene mhlawumbe nje ngale kumusha isikhathi sami angivele ngivele nje nginibonge nonke bazalwane mhlawumbe before siqala ishow yethu ngiyacela nje ukuthi ulapha ekhaya ukuthi just pray along with us ulapho nje kulomzuzwana baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sikunikeza udumo uNkulunkulu namhlanje lufanele wena wedwa uNkulunkulu lonke lukufanele izibongo zonke zingezakho uNkulunkulu wethu oyingcwele siyabonga Nkosi uNkulunkulu wethu omuhle mana njalo wena wedwa uNkulunkulu wethu namandla wena wedwa uNkulunkulu ophezulu kwakho konke egameni lika Jesu. As we are about to start, mighty Father, we pray ukuthi uNkulunkulu engcwele yenza baba nalengxoxo ibe influential to your people ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Fundisi. Amen. Niyaphila? Siyaphila. Hey, ekugcineni sesahlangana fundisi belokhu sithi mathi siyaplana kuvele lokhu masithi siyaplana kuvele sithi hayi okungcono vele ufika manje sizoyenza khona la ekhaya okubalekile ukuthi abantu bayizwe into esiyishoyo sesikhona ukuthi sibe se-studio so siyabonga kakhulu mfundisi haleluya ukwavelela kakhulu lapha ku TikTok uvelela kakhulu uthi siyimsangano siyimsangano bemfundisi wami kumuntu oqala ukubona nabantu abebejwela ukuhlangana nama clips akho nje mhlawumbe mangathi nje usinikeze ukuthi ubani le ndoda evela ngoLuther King laphana ubani kahle le ndoda oh amen mfundisi amagama ngempela akwi-ID uPule elokuqala let the first name leli lika Luther is my second name bese kuthi isibongo ke kube uNkosi ilona ke ngimthathe mangiya kwa social media ngawuphendula ngawuyisa kwi-English kwase kuba uKing so ngithathe my second name exactly ngithathe kuLuther ngase ngishintsha uNkosi ngafaka uKing uqhamuke kanjalo kuLuther King mfundisi wami asivele singene kwingxoxo yethu amen ngiyazi ukuthi iziningi izinto ezihlukahlukene ezikhona lapha ku social media ezinye zazo sigcine sesiyibanga thina samakholwa silwa futhi ubone ukuthi yabona ukuloko kwethu ke manje ku personal ezinye zazo ngiyazi ukuthi kukhona ababelivela ekuthenini umuntu osifazana akaliqoka ibhlukwe abanye babelivela ekuthenini ukuthi umuntu osifazane angayiqoki inwele kuningi mfundisi njalo ngicabanga ukuthi nani bazalwane lapha emakhaya nizongifakazela kuningi angeke ngikubale konke mhlawumbe mfundisi ke singena nje kuyo lengxenye sikhona yini isidingo sokuthi siyibange lezi zinto ezingabazalwane mfundisi empelweni naseqinisweni nje asikho isidingo sokuthi size siyibange lezi zinto singabazalwane especially abasindisiwe ake sigxile nje kithi njengoba singabazalwane abasindisiwe ngoba imanual yokuthi kumele siphile kanjani iyatholakala lapha kwi-New Testament mangikhuluma nge-New Testament ke ngikhuluma ngesivumelwano esisha uqala nje kuMatthew uyophuma kuyisambulo konke umzalwane osindisiwe ngegazi lika Jesu Kristu adinga ukukwazi
kukhona kuphelele yes kulapha ngoba nokwembatha kwesifazane njengoba uyi-highlighter ukuthi funeka agqoke kanjani ayipresente kanjani incwadi yabasekorinte ilaphana nakhona kwi-New Testament iyafundisa ngalokho akuyona into engabe siyayibanga ngale kwalokho-ke kukhona umoya oyingcwele ukhona umoya oyingcwele uma kumzalwane samukela uJesu Kristu wasindiswa kukhona umoya oyingcwele omtshelayo ukuthi ke lokhu musu ukugqoka wena njengomzalwane lokhu wena ungagqoka uyazizwa nje umzalwane into ngisho yenzile ngisho igqokile ukuthi hayike le umoya oyingcwele uyala kimi otherwise umoya oyingcwele mayingale ngakwahluleli asikho ukuthi isidingo thina bese siyashaya silwe sibani asikho mfundisi Sithi kahle kahle mfundisi uma sesikhuluma nje sesingena nje kuyona ngiyazi ukuthi njengoba bengishilo ngimention ezinye zezinto eziyifew zinamabhlukwe enye yazo ngengakubona uzama ukuyilungisa lento ukuthi u3 hayi inkosi yami mfundisi hey uyayibona leyo ingilayile iususile umsindo kunomsindo kuyanyakaza lapha ku TikTok wami na ku Facebook kuyanyakaza mfundisi ngenxa ake ngingene nje mfundisi kanje angizileke lapho ukuzokhuluma ngo brother Enigma ma followers ka brother Enigma ngithanda ukuyicacisa le ngoba hey bazong attack sebeqalile vele bang attack any right my cacisa wena so angizile ukuzokhuluma ngayi cha kodwa le trimming iyamthinta ukuze mfundisi mina ngibonakala okokuqala nje sekunehluthu ngingasatrim ngifike ngalandela lo baba kuthiwa ubrother Enigma ngimbiza ngobaba ngoba ngokwe age umuntu okhulile so angaba ubaba yes so mangimlandela ngawezwa ama sermons akhe ukhuluma ngezambulo isikhathi esiningi ngabuka ukuthi okay kuyisamari lo muntu uthi abantu ababuyele kuJesu ngayithanda leyo nto so ngaqala ngenza ama video ngimsupport ngenza ama video ngimsupporta there and there baqala ke nalabo abamlandelayo baba ne-interest ukuthi bangifollowe nami ngoba bebona ukuthi I'm being supportive kulo baba until ke ngihambisane naye aze kayithinte le ndaba yokutrima ngelilanga awuJesu Kristu akafuna isitrim isambulo leso ngokwakhe esibuya kuJesu and lento uyayifakazela ngokuthi siyayithola na kuLeviticus uLeviticus ke bambake nceko uLeviticus okuyi Old Testament ongekho kwi-New Testament angithi Old Testament yini isivumelwano esidala i-New Testament yini isivumelwano esisha sifike nobani lesivumelwano esisha noKristu nabapostoli mina ke nawe mfundisi singena lapho esivumelwaneni esisha hayi kwesidala kwesikaLeviticus hey bese kuba nzima kimi ngithi hey ngoba bese ngiqalile vele kumlandela lo baba futhi kunama videos engiwenzile ngimsupport angikwazi manje ukuthi ngimphikise ngithi hayi lento ayishoyo etrimming amanga ayiveli kuJesu bese ngiyibuza umbuzo okay makuthiwa ngisatrim yini engingayiluza ngeke ngiluze lutho ngiyiphendule mina ayikho into engayiluza ngokuthi mina ngisatrim akungifake ezulwini ukutrima akungikhiphi futhi ezulwini nokukhatha nokungakhathi akungifaki akungikhiphi angivele ngiyeke ke okwamanje ngoba nangu lo baba what if uqinisile yabo what if lento ayishoyo uqinisile kwenzakaleni ke mfundisi nakho ke sengishintshile manje abazalwane sewusishintshele kusho laba abalandelayo nakhe sewusishintshele ku brother Luther usishintshele manje usishintshele manje usethi lento umsangano into enzakalile ngiye ngathola isambulo ngithe ngihlalele lapha kwami ngila ePretoria CBD ngithe ngihlalele kwase kuthi kimi awuke ubheke lelizwi lika Leviticus ungalibheki nje lona lodwa ubheke yonke imithetho elapha kwi-Old Covenant bese uqhathanisa nani nemithetho ekephi ekwi-New Testament isivumelwano esisha mangiyibheka lento ngihlola ngabona ukuthi hayi khona ngishaya amakhala lento yokungatrimi yokungasike emasayidini yayibekelwe abantu ababephila kuyisivumelwano esidala uyithola ngaphansi kwani lento kwamaLevi ingakho kuLeviticus now uLeviticus ke alone ngoba enye into edalthi lo msindo uzusuke la uqale khona uqale ngenyama yengulube
uma ngithi mina uLeviticus uthi asingayidli ingulube kodwa manje futhi ngale kwiNew Testament sikhululiwe ukuthi singadla noma yini thokungena ngomlomo akusingcolisi kodwa ukuphuma ngomlomo kuthiwa lapha kwiNew Testament singasho ukuthi kungcolile ukudla uNkulunkulu enze njani akuhlambululile akuthiwa lapha kwiNew Testament uma inceku yomunye idla ubani wena ukuyahlulela ukuthi idlelani ngoba mayidla idlela inkosi yayo nongadli akadlela inkosi yayo bese kuthiwa ke odlayo nongadli mabangahlulelani asingahlulelani ungathi mina ngoba ngiyadla bese wena ungehluletha angikholwa ngoba ngidla lokhu wena ongakudli wena okubiza ngokuthi kuyisona ngoba uNkulunkulu ungikhulula lithi mina ngenze njani ngidle kuthiwa mawufica silaheni noma yini ethengiswayo idle dlana ake sikhuluma iqiniso ke ayidayisi ingwenye esilakeni icrocodile iyadayiswa ayidayisi ingulube esilaheni ikhona manje malithizwe isidle mayobani ke labo ukuthi hayi anikholwa anisindiswana nina niwile anikho kuJesu Kristu aninamoya ingcwele kuze kuthiwa sinamoya ingcwele ngoba nakho nje sidla ingulube lethizwe masingahlulelani mawungadli wena musukidla ku right for wena mangidla mina ngiyayidla ngoba umoya ingcwele nezwi alingibeka icala angikho kwizivumelwano esidala ngizivumelwano esisha nawo ngibuye naleso sambulo ukuthi nalento yokutrima nokungatrimi yayibekelwa amaLevi kwakungabapriest lapha ababalevi kwakufuneka behluke kwezinye izizwe mawuyilanda lento kuyi background ijulile lezi yazizwe zayiphila lapha zazithi mayikhatha zayikhatha as dedication kuma idols koNkulunkulu babo kwakuyisymbol babengakhatheli ukuthi babe bahle bekhathela ukuthi babe neat babukeke njengoba mina nawe babudlamini nje sikhathile sitrimile ukuthi sibe neat bona babe trima as a dedication to their idols babebonakala ngokutrima babengagcini futhi ngokutrima babegunda ngisho impandla babe bald bagunda impuculo begundela abantu abafileyo abantu abangasekho as a symbol ukuthi they are respecting umuntu onjani oshonile njengoba abanye nje besakwenzana namhlanje so sengizoqhamuka ke mina ngiqhamuke nesambulo ngithi uthe uJesu Kristu ungagundi impandla mawugunda impandla uye ezulwini yini ehlukile ngokutrima ngoba ugunda impandla nokutrima nokukhatha emasayidini konke kulapha kumthetho omdala onga-apply kithi ngoba thina sikuKristu le anti ayisa-apply kithi nanso-ke into esiyibanga siqhathwe ingulube saqhathwa ukutrima bangijikela-ke labazalwane-ke laba phela abafolowa yena-ke lo brother bajika hayi sohlubukile cha kunamavidiyo amadala babu ST umuntu ongilandelayo noyifollow yami ku TikTok ongaqala ukungifollowa manje owakade waqala ukungifollowa kunamavidiyo amadala la engangisho khona ukuthi ubrother Enigma ngisamuzwa kwamanje but angisho ukuthi ngiyohlezi ngimuzwa ngivumelana naye kuyokwenzeka ngelilanga ashinto ngingavumelani naye akusho ukuthi siyobe sesigabeni akhona lawo mavidiyo alapha ku TikTok kwami madala ngangitshela abantu ukuthini lapho ukuthi ke kwasisikhathi mawulalela inceke noma yiphi thatha lokho okuzwayo okukwakhayo okungakuzwa shiya kanjalo akukhona okwakho bebengizwa-ke bebengishayela ihlombe-ke ngaleso sikhathi kungathi hayi bangizwisisi njengoba manje-ke sekwenzekile angisahambisani-ke naye makuza kwi-pork makuza kwi-trimming hhayi sebewakhohliwe la message sengiyisitha-ke manje sewulwisa ubrother Enigma make nje waphambana naye ngombono hawu usumuba usakholwa ungene usathana njengoba ngitrimile nje hayi angisakholwa njengoba ngikhulume ngengulube nje ukuthi asingabajaji abantu abayidlela ingulube ngoba uNkulunkulu uyabamukela kabajaji hayi ke sengiwila ngisakholwa and it's not like ukuthi mhlawumbe against any angikho against lento against lento yokutrima against lento leyo yokukhatha against lento leyo ukuthi abantu abangadli ingulube mabedla ingulube abanayo umoya ingcwele cha amanga akusona isambulo esivela kuJesu Kristu umsangano nje nceko iningi into lapha othi mawulalele ubonthi lena ke nalena umsangano angiqali futhi ukubona manje ukuthi lo baba ubuya khuluma umsangano athi isambulo esivela kuJesu Kristu kade ngaqala ukubona lokho into mina bengivumelana naye ngithathe lokho akushoyo engivumelane nakho ngikhulume ngakho lokho engavumelani naye ngakho bengikuyeka uzothi omunye pho yini wenza ivideo manje ngokutrima ubungakuyeka ingane nengulube cha mangenza ivideo ngokutrima bengingakhulumi ngaye
bengikhuluma nabazalwane bonke ukuthi bazalwane sikuKristu asikho kwi-old covenant sikuyisivumelwano esisha so leyamthetho yokutrima nokungatrima ayisibophi nginawo amavesi inqwaba kodwa kuyabazi labazalwane ngisho ungachaza ubafundele mapha amavesi uma beyitshelile nje ukuthi abafuna ukuzwa ngeke bezwe ngoba umsangano usababambile ilento nje kuphela so ke omunye uthi hayi uyathuka yini usebenzisa igama elithi umsangano igama elithi umsangano nceke lisho confusion lishi confusion umuntu odidekile ukusangana lokho iconfusion yile confusion engikhuluma ngayo ukuthi cha bazalwane lokhu nje kokutrim ukuthi uthi uKristu asingatrim bazalwane that is confusion ngoba uKristu simthola kephi kwi-new covenant asisho ukuthi the old covenant ayibalekile ibalekile izwi likaNkuluNkulu kodwa khona nansi into ngomthetho mangikhuluma ngomthetho ngikhuluma ngani nge-old covenant ngikhuluma ngalo mthetho ngoba bayathanda labazalwane ukugijima bayakumethi bathi uJesu uthe akazange ukuzochitha uzogcwala so wena usho ukuthini silahle i-old covenant cha uJesu Kristu mayithi uzogcwalisa wafika nemithetho ewu2 iwu2 esayinikwa uJesu thina esisindisiwe negazi lakhe sanikwa nje 2 thanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke ingqondo yakho ngayo yonke inhliziyo nangayo yonke umphefumulo wakho 2 thanda umakhelwane wakho njengoba wena unjani uzithanda hayi yonke lemithetho ebalwe lapha umthetho ewu2 etholakalaphi le kwizivumelwano esisha uthi omunye sibulale ngoba kuyi-Old Testament kune-10 commandments ethi ungebe ungabulali wara gcina isabatha no if uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda awukwazi phela ukumbulala uzombulala kanjani kanti uyamthanda ungalala nomfazi kamfowenu ubumthanda ngeke ukwenze lokho hayi ngomzalwane wena uyamthanda ngamanye amazwi ngisho ukuthini baba uDlamini yonke lemithetho lapha kwi-Old Testament uJesu Kristu uyisummarizile wayisummarize nje wenza imithetho emingaki ewu2 thanda uNkulunkulu thanda umakhelwane njengoba uzithanda finish hayi lento ungatrimi ungadli ingulube imsangano yonke leyo wenceko imsangano akusona isambulo lesa siveli kuJesu Kristu umsangano ayikho into enjalo eninceke nginesiqiniseko salento engishoyo ngoba njengoba nje ngenze leyo video ke sengimphendula ngoba ngathola bengisendela uWhatsApp banama group phela labo brother Enigma abanabazalwana abalandela bona ababasupportayo ke ilabe bashayela khona iminikelo bamthengela imoto kwaqaleka ama group ke kanjalo so banama WhatsApp group so ke one shoot abanye abantu abakulama WhatsApp group bamsendela ama video ami ngikhuluma ngale ndaba yokutrima nokungayidli ipoko ukuthi hayi leyo nto umsangano hayi ke wenza ivoice note kuyo le group uzubone nje abazalwane kodwa bayahleba ngoba bekungakhulunywa nami phela bekukhulunywa ngami uyabo hayi ngimangele lo mzalwane yabona nje Nceko sangi very careful manje ukuthi ngingasheshi ukuthi abantu abalandela umuntu othize or ngivele ku social media ngithi ngivumelana naye ngoba kunabantu okungavunyelwana nabo wavumelana naye sekufana nokuthi ujoin iCult usuyibophile sekufuneka ukuthi yes namhla ekhuluma umsangano ethi kusho uJesu funeka wena ubonakala ukuthi yes noma uyibona ayikho ke le umsangano izwi liyayiphilisa sekuya idolizwa ke sekufuneka ukuthi yes kuyonke ayishoyo ngoba uke wabonakala uvumelana naye once mawuvumelane naye isona ngoba mhla ungasavumelani naye uyokuneka hambe kuneka lapha kubantu bakhe cha usakholwa usuwile usungekuthiwa nje ngingena umoya obuchama ingakho ngitrima ngithanda osisi ngingena umoya obuchama ngiyachazeka osisi mabengibuka ngishadile nje mina nginomngami ngibachama osisi kwabona labazalwana aba-attende ey'nkonzweni esiba nazo nama-Sunday akekho noyedwa ongama la ku-social media athi hey wakwangishela wakwangishama akekho noyedwa anginamahloni akekho la ongama athi wakwangishela lo mfundisi wangishela no akekho noyedwa ngichama bani kephi ngasikhathini uyabona naleso sambulo nje umsangana kusoso sambulo inqondo yakhe nje ubrother unjani lento yenza naku-Ricky we-podcast ka-YouTube wathi uRicky mayengavumelani naye wathi hayi ngibona uJesu alibamba ikepisi lika-Ricky alifonyoza alilahla lapha umsangana asikho isambulo esinjalo asike sibe honest nje singabazalwane ngiyazi ke bazongithuka hey anginendaba nokuthukwa
kade ngangithukwa mina akunamatheli mina I feed kulabo abantu abakhuluma kahle abang-encourageayo abasho izinto eziright ngithatha ama-message abo ngiyifide ngawo i-negativity akuyona into yami angingeni. But iziphi lezi zinto bekade uvumelana nazo? Zikhona ziningi uyabona nje mangaziveza izinto ebengivumelana nazo njengokuthi nje ke ziningi izinto ezisho brother Enigma man ebengivumelana nazo njengokuqala nje ukuthi okay uJesu Kristu akafuni abantu besifazane baqhokise uyabona okwabantu abanjani abangakhona khona izinto eziobvious babudlamini nanga umuntu wesifazane usefaka isicephe singaka efake leso sicephe claim kuba umzalwane uclaim kuba umzalwane obvious lezo zinto ziyaphazamisa ngoba mawuya manje uthi uyahamba la ngaphandle eTradini njoba siphila la eCBD nje Central mawubuka osisi laba bathengisa ngomzimba ubafica begqoke kanjani bafake zona lezi ikhethi so uyabona ukuthi uqinisile lapho kumele ube khona umehluko phakathi komzalwane nomuntu onjani ongakhona uqinisile kulezo zinto kuningi iziphi nje izinto abekhuluma ngazo wakhuluma ke ngani ngelilanga wakhuluma ngamaring kade bengihlasela futhi bengibuza lapha ukuthi hey manje ngoba usuyatrimma usuyakhatha senze njani ke ngamaringi ngoba phela wathi uJesu Kristu akafuna amaringi kusho brother Enigma sakubone ngathi nawe uyayisekela leyo nto cha ababuyela abantu bobika ivideo yami engayenza ngamaringi angaze ngithi kuleya video ukufaka iringi kuyisona kufana nale trimming angaze futhi ngithi ukutrimma kuyisona kuphela istatement sami sathi if lezi zinto ziyiqiniso uyabona ukuthi ungalahlekelwa ukuphila if ngempela ubrother uqinisile lezi zinto zibuya kuJesu uyabona so makuthiwa ke awusayifaka iringi yini ongayiluza what can you lose nothing makuthiwa usatrimma usakhathi yini futhi ongayiluza nothing but given if lezi zinto zinjani ziyiqiniso ake sicheckeke futhi izwi lithini ngamaringi angithi ezwini uyathola ukuthi bekunama kings yes kuze kwenziwe isibonelo ngendodana yani yolahleko kuthi yathi mayibuye kulahlekeni yafika ubabwayo wayifaka intandathu no Rebecca mawufunda ngestory sakhe kuthunyelwe iMessengers yolobola kwahanjiswa ama gifts angithi kuRebecca amongst those gifts futhi yavela iring angithi ukuthi yayikhona nayo amongst ama gifts so ngamemazwi iring akuyona into engakufaka ezulwini akuyona futhi into engakukhipha uyabona so ke whether uyifakile awuyifakanga ayingenisi ezulwini ayikukhiphi kuyichoice yakho mhlamba sike sithi umoya ingcwele kuwe might hayi wena ngikufuna ufake iringi kulungile it's for you it's not a doctrine ukuthi laba bayifakayo ke sekuyisona as a result nje ngizoyibuyisele yami yomshado bukade usuyikhiphile uyikhipha kade sengiyikhiphe bengasatrimmi ngingasakhathi sengiyikhiphile iringi ngithema ngithola lesambulo ukuthi hayibo not yonke into eshiwoyo lapha iqondene nathi khona into eqondene nabantu ababephila kuleya old covenant and labo bantu uNkulunkulu uyobahlulela ngayo leya mthetho ngoba esikhathini sabo uJesu Kristu benjani ubengakabonakaliswa bebethi mabonile labantu bahlabilwane bayocela uxolo ngegazi lani lelwane kubani kuNkulunkulu thina sisindiswe ngoJesu igazi lelwane alisasebenzi kithi elika Jesu isivumelwano sika Jesu Kristu sitheni ngamaringi asho ngolutho sitheni ngokutrimma asho ngolutho khona ke imsangane egcwele lapha ke ku social media nalento yokuthi iBhayibheli mali ngasho ngolutho ngayo wena ka usayenzi iyokuyise esogweni umsangano lo ngoba yonke into evela kuThixo siyayitracer funeka siyicheck ukuthi izwi linjani lithini ngayo uma izwi lingasho lutho ngayo ukhona kumoya ingcwele angithi lithi izwi yoshela umoya ingcwele nalokho esingakwazi ukhona umoya ingcwele to tell us ngaleyo nto so mayithi umoya ingcwele i-wrong kuwe akusho ukuthi si-wrong nakimi musu kungijaja ke wena ngoba ukhuzwe umoya ingcwele wathi musu kuyenza le mina umoya ingcwele mayengakasho lutho kimi ungijajelana ngoba lento ayilotshwanga ezwini ukhulume kuwe phela umoya ingcwele you can't judge me ngaleyo nto bese uyenza idoctrine ibingalotshwanga phansi
Mayithe umoya ingcwele it's not good for you, then it's not good for you. Not for every one of us. Should the message eqondene. I-message iqondene nawo njengakuSamson nje mase sirefera kwi-Old Covenant. Kwathi uSamson ifuneka enze njani? Angaphuci. Abe nezinwele. Kwakunesizathu uSamson kwakumele benjalo ngoba imfihlo kaJehova amandla uJehova wayewasitolekephi ezinweleni kuyena ayihlezi. So ke manje ke funeka sonke ke sibonale ngamagoda njengoSamson. So ke abazalwane nje basuke bephethwe ngumsangano nje into mayingalotshwanga ezwini akusho ukuthi wena ungayenzi ngoba ilotshwanga uyesogwena umsangano loyo ayilotshiwe ezwini mayithe umoya ingcwele yeke ingalotshiwe ezwini usho kuwe akashongo kithi sonke why ke ufuna ukusibopha ke sonke ke manje asiphile kabuhlungu ke sibopheke ngoba kwambulelwe wena isambulo yesakho sisebenzise wena umoya ingcwele ukhulume kuwe ukuthi ungayifaki iring akakhulumanga kithi sonke ukhulume kuwe makuumoya ingcwele okhulumile ukuthi wena ungatrim akashongo kithi sonke ayinto uyabona ukuthi akuzona izinto esingabe siyazibanga lezi izwi likubalile bazalwane labala ukuthi kukhona ngisho nesono esingathethelelo isono sani sokuthuka umoya ingcwele la ibala nezinye izono ezithi zingaphandle komzimba la ibala nezono ezithintana ukufa ekuyizono zokufa libalile izwi labala ufebe amanga ubuthakathi we can go on and go on alikaze lisho lutho ngokutrima nokungatrima ngokugqoka amaring nokungagqoka amaring imsangano nje yonke leyo akuyona into ofune ngabe yasidivide njengabazalwane asakwazi ukukhonza ndawonye angisakwazi ukumema ubaba uDlamini azoshumayela ngoba nakho ubaba uDlamini uyatrima ekhanda so angisakwazi ukumi-invite uyabona ukuthi sidivide umsangano ngike ngenza ivideo ngelila ngathi why are we so divided kodwa sibe siyibandla likaKristu kanti uKristu ubuyela ibandla li-divided so sidivide izinto nje okungamele ngabe ziyazidivide ngempela moyibuka ubona nje umsangano lo manje umuntu ngicela ukubuza ke singene ke nakuloko kwamawiki okay lokho kwamawiki okay angithi kuku-New Covenant ukuthi okay not with breaded hair bla 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 kubaliwe lokho kodwa ke manje lento isho ukuthini njengoba mina kunabantu nje engibalidayo engibakhonzisayo ngama-Sunday isho ukuthini lento mawusise efika efaka iwivi ezofuna uJesu ngime eminyango mina ngimkhahlele hamba asikhonzi nabafaka iwigi la ekhaya devil worshipper get out angisoze mina ngayenza leyo nto yizo zonke izinto engithema ngizibuka ngabona ukuthi mningi umsangano la ake ngikhele kulento yalabantu ngiphume ngimeceleni bangithuke mabe ngithuka njengoba eqalile anginandaba ngiyubonile umsangano ngimjikisa umuntu nangu umuntu uyafika it's a Sunday service uzokhonza uyifakele ibhlukwe lakhe ngenze njani ke mina ngimqosha umuntu uze kimi umuntu sorry noma uze kuThixo uze kimi noma uzokhonza uThixo uze kuThixo akazile kimi so kufanele ngenze njani ke nebhlukwe lakhe ngithi akahambe ngiyasho namanje ufake iwigi awuyifakanga uyathwala awuthwali ufake ibhlukwe awulifakanga you are welcome ukuzokhonza nathi indaba emsangano nje ngiphumile kuyo hawu sasavelelo yazi sasiphenduka umoya ingcwele phezu kwabantu saba ngomoya ingcwele yini kumoya ingcwele azoyenza uma thina sesingomoya ingcwele empilweni zabantu bekuyini stand sakho when it comes to ukufaka amabhloko kubantu besifazane yazi mina my stand nje ukuthi ngoba phela nakho ku-invitwe mina aku-invitwanga unkosikazi wami yabona mawungambona unkosikazi wami ukuthi uhlobo olunjani lo mzalwane sengisho when it comes to ugqoka nani naturally nje ke natural uyilo muntu othanda ngathi angagqoka benesizotha ayihloniphe ube wagqoka kamabhlukwe mangihlangana naye sisahlangana singakashadi ngimthole wagqoka akawayekiswanga yimi wayiyekela yena wathi umoya ingcwele okuye akasavuma ukuthi enze njani afaka amabhlukwe akushongo mina angizange mina ngibe ijaji kuye ngithi uyabona ke njengoba usuthandana nenceko uzoshada nami njengenceko shiya amabhlukwe umoya ingcwele washo kuye umoya ingcwele ilento ke namanje ngime kuyo thina kwethu ukufunda izwi silifunde singa-edo kwethu sifunde izwi njengoba linjalo singafaka wethu ini ama-opinion sifundiswe mase silifundile izwi
umzalwane kukuye ukuthi ulizwe kanjani. Sekumsebenzi kaMoya Ingcwele futhi ukumconvince ukuthi ibhlukwe li right for wena noma likho right. For example nje Nceko. Lithizwe owesifazane makangagqokisa okwani okwendoda. Ake sibuyeleke ngalesi yasikhathi. Kwaze kukubekwa lo mthetho nje owesifazane akungagqokisa okwendoda. Babegqoka noMoses. Kwagqoka lezi ngubo. Ingubo. Babegqoka nabantu besifazane. Ingubo. Ngiyaphike manje la ngiyakhona mase ngiyibeka kanje. Uzothi omunye zayihlukile wakwazi ukubona le ingubo kodwa yomuntu wesilisa, le ingubo kodwa yomuntu wesifazane. Zayihlukile Nceko. Namabhlukwe nje kulesi sikhathi ahlukile. Khona ibhlukwe lomuntu wesilisa, khona ibhlukwe lomuntu wesifazane. Manje uyabona ukuthi Nceko uma sizoyi approacha ngaleyo ndlela sifaka ama opinion yethu sizohluleka soba nenkingi. Ubani ke manje okumele alawule aguide umuntu wesifazane ukuthi gqoka kanjani? uMoya Ingcwele. Ngoba khona ibhlukwe othi mawugqokile utholithi omunye uligqokile ibhlukwe lakhe kodwa limzobi alimkali lidecent likhululekile alivezi lutho. Kube khona amabhlukwe abagqokayo bebakale inkomo seyithe ngci kuphume zonke impundi izinqa ngaphandle. Uyabona usexy ke manje lo muntu usavele nje waba sexy. Labo brother akabanenkinga yenkanuko bathini ke bazokhoza kanjani? Yes abethwele kanzima phela ngoba yonke into ingaphandle ke manje. Ibhlukwe aligqokile liyamzoba likhipha inkomo lakhipha izinqe. Manje ubani bazalwane okumele convince abazalwane ukuthi wena ligqoke ibhlukwe or liyeke? Ubani? uMoya Ingcwele. That is why uMoya Ingcwele ethunyelwe ela emhlabeni. Umsebenzi wakhe lowo. Ngoba ngaqala mina ngaba uMoya Ingcwele kuwe izoba khona inkingi. James nje sibamba uJames. Okay. uJames. Is it James? James chapter 2 verse 10. Okay. Uthini uJames chapter 2 verse 10? Uthi mawuyigcina yonke imithetho. Ikhuluma about law. Bese uhluleka ugcina odwa. Usufeyilile ukuyigcina yonke. Imiphi lemithetho uJames akhuluma ngayo? Imithetho ye-old covenant. Ngoba in total ngithi ayiboma 613 uma isiphelele nje isiyonke including i10 commandments na yonke nje imithetho eyayitholakala yayenza bo 613 if I'm not mistaken. Lapho so ukuze uNkulunkulu alethe uJesu Kristu wabona uNkulunkulu uthi no man labantu lemithetho bayehluleka miningi kakhulu iyabehlula kwabona bakhona ukuphila ngayo. Ingakho kuJames chapter 2 verse 10 athi mawugcina nje imithetho yonke bese uhluleka ukugcina odwa usuhlulekile kuyo yonke. So ke angikhathali noma imuphi umfundisi olalele noma bangalwa noma bangathini. Mabethi bona bagcina ukungatrimi abakuthole encwadini kaLeviticus bagcina futhi ukungayidli ingulube bethi bakuthole kuLeviticus abawugcine futhi uLeviticus mawuthi wesifazana ofebile akabulawa. Bayabulala imbona abazalwana abafebayo. Ulapha umbuzo wami. Ayidu Leviticus nalo. Now Leviticus the same Leviticus. So mabe ngayigcini yonke le yamthetho benzani bazokhetha ukuthi thina sithanda ukugcina le asigcini. Uyabona ukuthi umsangano uqhamuka kanjalo kumsangano. But that is where umsangano la uqala khona. But umunye mhlamba ngaba nombuzo ukuthi thina nje kwi generation yethu how do we relate kwi Old Testament? Cha siya relate. Si relate kanjani na? I-Old Testament ila sifunda khona ngomlando. I-history. Ukuthi abantu basukaphi noNkulunkulu. Yes. Naba behamba noNkulunkulu before thina sifike bahamba kanjani noNkulunkulu? Yiziphi izinto ezabehlela? Basinda kanjani uma basinda? Uma bafa kanjani? Uma baxabana noNkulunkulu yini abaqhatha noNkulunkulu? So kubalekile ukuthi si relate siyazi ngoba ngisho sishumayela siyaya siyokhotha kephi kwi old covenant. So asisho ukuthi alilahle ngoba sifunda ngoEliya lapha. Sifunde ngoElisha, sifunde ngoEnoch. Amadoda ahamba noNkulunkulu angafa angangcwatshwa uNkulunkulu wazowathatha. Sifunda ngoMose.
kuningi sikufundayo lapha kodwa sirelate kanjalo ngokuthi sifunde umlando siphinde futhi sishumayele sibakhothe ukuthi uNkulunkulu wenzani amandla uNkulunkulu awenza kwigeneration yabo indlela uNkulunkulu abasebenzisa ngayo kodwa mase kuza kumthetho leko Deuteronomy 10 commandments imithetho yamaLevi Jewish laws alapha cha lokho kasarelate akukhona okwethu thina ethi imithetho njengamaKristu mibili ilesini kuJesu Kristu kuMatthew thanda uNkulunkulu thanda umakhelwane nansi ethi imithetho but mfundisi mibili cha are we doing enough as abazalwane to win ama souls noma into nje i-revolve lapha kithi nezimpi kuphela uyabona ke mfundisi ilento ke mina ngithi yabo ngizubhlungu ngoba sigcine lama souls engabe siyawawina sigcine thina siba ngomoya ingcwele siwaxosha siwakhahlela kugcine kwenzeka kanjalo ngoba manje nanga umzalwane wazi ukuthi kufuneka benithi atrime akhathe ngiyaqhamuka ke mina ngithi hayi uJesu uthi akakufuni lokho uyesogweni awunayo umoya ingcwele mawutrima mawudla ingulube awunayo umoya ingcwele awukholwa uJesu athi akakufuni lokho ucanthi lomzalwane obezoza kuJesu usazoza sengimtshela njobe trima nje uJesu akamfuni uzoza ngeke phela seze man shake ngeke seze unless uyasangana njengami ubanje umsangano sibanje umsangano ofanayo uzongivumela ke sovumelana kubalekile ukuthi silihlole izwi so angimelene no brother Enigma cha sebeyishintshile bona ngathi sengimjikele cha ngaze ngimjikele ngijikwe izwi la ngikhulula izwi ukuthi cha ukutrima lemithetho yayibekiwe yayingabekelwe mina yayingabekelwa abantu abasindisiwe yayibekelwa amaLevi yayibekelwa uIsrael ngaleso sikhathi abapriest abefundisi bangaleso sikhathi ngoba izizwe ezazibasurroundile zaziyenza lento as a symbol ukuthi they worship other gods as a symbol ukuthi they respect abantu abafile baze bagunda impuculo be respect abantu abangasekho so uNkulunkulu ingakho ethi bona mabangakwenzi so thina sigundele lokho bangaki nje abazalwane abagunda impandla abasindisiwe inqwaba bayigunde ngoba kushoniwe cha abayigundanga ngoba kushoniwe bayigundela ukuthi babe nithi so sengizothi abantu abagunda impandla ngithola isambolo uthi uJesu Kristu akakufuni lokho bayizogwena ezinye izinto ziwumsangano nomfundisi so bukathi uvela ungatrim wena bengithrima mina ngaqala ke ngasupporta lo baba ama video akhe until afike kule episode yokutrima mayifika kule episode yokutrima ngithi mina hey what if lo baba uqinisile ake ngiyeke ukutrima stopha lapho ngastopha ke lapho ingakho ke sengibonakala sebengibiza ngenhlalisuthi ke sengathi ngikhonza kwababshemba abanye sengiyinhlalisuthi kanti cha bengivela ama video amadala nje nezithombe ezindala uzobona ukuthi ngisabeka inwele ngitrima nginakho njalo uzobe wayivele trima lo mzalwane iyodwa nje kuphela into engiyishintshile ngayidenounce engasoze ngibuyele kuyo ngazethula ngazephuca leli gama elithi umpostoli ilokho kuphela engashintsha kukho ngani ngoba I realize ngo leligama mangilithola ngangilinikwa umprofeti ngagcotshwa umprofeti naye wamanga futhi I came to realize so ngathi I denounce this name ngingaphinde ngibizwe ngompostoli ilokho kuphela lokho ke ngisamile angijiki kukho yes ingakho ke ngubrother Luther yabona ukuze kuthiwe ngubrother Luther yaqhamuka kanjalo leka brother Luther ayona title I prefer to be called Brother Luther. From being an apostle? From being an apostle. Am I not a pastor? Am I not pastoring some people? Yes, there are people I'm pastoring. But I don't want to be called a pastor. I don't want to be called an evangelist. I don't want to be called an apostle. I'm doing fine with Brother Luther. It suits me. It's enough. But yini le kwenza ukuthi hayi no ngeke ufuna usunderstandise kule ukuthi le ukuthi hayi ngatholi revelation inceke ukuthi okay one makhulunywa ngobupostoli ngokwe understanding yami ngoba thina sikwi new covenant sikuyisivumelwano esisha uJesu Kristu masiqala njengabapostoli wafika wabakhetha bakhe wathi esebakhethile wabathuma sadlula isikhathi sabo kwase kufika isikhathi sikabani sikaPaul oyekade isitha
samaKristu ebulala amakholo wazembula uJesu Kristu kuye wahlangana noJesu waseba yini umpostoli kusuka lapho upostoli bukabani bukaPaul so ke leyo nto omningi ufundisa ukuthini umpostoli kulesi sikhathi esiphila kuso kufuneke kube umuntu obenjani ohlangene nobani noJesu njengoba kwenzeka na kuApostle Paul uJesu Kristu wazembula funeka uJesu Kristu azambule kubani kuye na ungeke ke mina ngiqambela amanga ngithi ngabona uJesu cha angaze ngimbone nangelodwi la so ngathi mangifunda nje lokho ngithola na leyo revelation ngase ngiyabona ukuthi leyo ukuthi nguapostoli hayi angiqualify because angaze ngihlangane noJesu angaze ngimbone akazi uJesu ezembule kimi njengoba wazembula nje kuPaul akazi azembule thule ligama vele ngangayiqambanga ngangilinikwe loya prophet wamanga so ngathi I denounce this name ngaldenounce kanjalo nje wayethu umprophet wamanga ngiyela hayi kuningi mhlambe ngeke sengabuya ngingene kuye lo prophet wamanga mhlambe mase sibuya ku part 2 sesibuye kwenye i-podcast ngobuye ngingene kuleyo prophet wamanga because it's a long story ngabona okuningi ngafunda okuningi kuningi engakufunda yes wagcotshwa umprophet wamanga ngagcotshwa umprophet wamanga wabeka leli gama phezulu kwami so I realized ukuthi hayi vele umsangano nje nalo so I denounce this name so plus ke nalesambulo yayisi-eda lento ukuthi hayi noKristu akazazambule kimi ngaphela mina ngokwe understanding yami awukwazi ukuba umpostoli ngempela uKristu engazambula yami understanding but how about the book of Ephesians chapter 4 ukuthi abanye wabapha okay gifts wabapha izipho gifts hayi amathayiki gift funeka sihlukanise lapho ke makufika kuleyo ncwadi wabapha gift to be apostles gift to be evangelists gift to be pastors gift to be liyabani gifts not titles uyabona ukuthi mase silicubungula kahle ngempela sesiyayicubungula le abanye wabapha izipho ezikabani futhi lezo zipho ezikamoya ingcwele what if phela iyafakazelana what if phela is fine angithi waiting I make gift gift yeah yabona nje ukuthi ngine gift yokuprofeta does it make me a prophet ukuthi une gift yokuprofeta does it make me a prophet it might not make you a prophet but you have a gift of prophecy okay yeah. then ke pho yini ke pho sengibizwa ngomprofeti ngoba mina ngine gift to prophesy angiyena umprofeti I only have a gift to prophesy same question if ngine apostolic gift lo muntu une apostolic gift does it make him an apostle okay ngifuna sikuhlukanise lapho igift ne-title separate okay but ke nakho ke la uveza indaba ukuthi for you to be an apostle kumele ube ukuthi umuntu obe ne-encounter noJesu so ngoba the gift okanye the office i-apostleship iyavela laphana ku-Ephesians so ke manje ke umuntu umprofeti yena kuyakhona ukuthi abe umprofeti since nayo i-apostleship iyavela ngapha nayo kuma-gift nayo i-prophetic iyavela nayo ngapha umuntu komprofeti ke yena ke uright ebizwa ngomprofeti angozwa Ceko umuntu umprofeti yes okay ngizinikeza i-title ukuthi ngumprofeti ngirong ngoba une gift to prophesy uma nje uThixo engakayiconfirm kuwe ukuthi wena ngikuthuma to the nations ngikuthuma or kubantu abathize ngikuthuma njengomprofeti wrong ukuzibiza ngomprofeti unless God confirms it kuwena kuqala I am sending you as a prophet khona indlela engizama ukuyibuza ngayo lento yami la manje ngifuna ibe clear so manje ke nayo le ye-apostleship if ngempela uNkulunkulu uyiconfirmile ke ukuthi ngumpostoli kodwa uJesu angaze ngihlangane naye kodwa uyiconfirmile uJesu kuwe ukuthi umpostoli kodwa awukazi uhlangane naye then ke yini ekhathazayo Nceko ngoba uthi uJesu uyiconfirmile angithi le esikuyo ukuthi
Christ must confirm it kuwe ukuthi wena you were born a prophet or you are a prophet or I'm sending you as a prophet. Uyayiconfirma kulesi statement sokuthi for you ukuthi ube umpostoli. uChrist akaza asho lutho kimi. Uyabona ke uqinisile Nceko. Mangithi makuthi wake wahlangana naye. Zehlukene indlela ongahlangana naye. Ngeke sonke sihlangane naye exactly njengoba kwenzeka kubani kuPaul. Ngeke. Some of us will get visions. uNkulunkulu akhulume. Some of us it will be through a dream. uNkulunkulu akhulume. Angithi bayebethi abanye mabechaza angaze ngenze theology. I'm not a theologian. Kodwa bayebethi abanye mabechaza ukuthi umbona ngani umpostoli. Abanye bayebechaze ngokuthi okay umpostoli nje akazwani idemon uyalishaya uyalikhahlela. La khona umpostoli idemon liyabaleka. Into yokuqala isanye yokuqala leyo. 2 umpostoli uyafundisa. Umbona ngokufundisa unezwi kakhulu. Is a teacher futhi umpostoli umuntu ofundisayo. 3 umpostoli umbona futhi ngeevangelism. Winning soul, doing soul winning. Ahambe shumayela asuka elapha njengoba babenza nje nabapostoli bakabani bakaJesu. Uyayithola futhi naleyo nkonzo kumpostoli. Umpostoli futhi can discern. Umpostoli une word of wisdom. Lokho abanye bathi word of wisdom, abanye baze bayiphambanise bathi prophecy. Word of wisdom. Abanye bathi umpostoli can also prophesy. Umbona ngalezo zinto. Uyabona ke ngalezo izathu convinced mina ukuthi hayi surely shooting inayo le gift ye apostolic ngoba in my journey yokholwa ngike ngaprophesya kakhulu inqwaba abazalwane abangibonile ngiprophesya in my journey yokukholwa ake aphuma futhi amademoni uNkulunkulu engisebenzisa ngikhumbula nje omunye usisi endaweni yase Newcastle wayehlaselwe istroke kade simhlasele ebusuku ngayizolo kade eshaya ingane eshaya kanti ingane yasetshenziswa embusweni obumnyama babuye ebusuku bazom-attacker ngestroke. The next day mangivuka ngifika kusasa ngakubo ngifica usisi uyakhala kuthiwa yini kuthiwa usongene iphathi le ngapha bangibonisene ngamthandazela futhi lo sisi waba healed same time akuthathanga ngisho iviki ngahamba ephilile engasagoqene sahamba istroke ngike ngabona uNkulunkulu futhi engisebenzisa kuphuma umoya wobungoma. Mina mawuthi isangoma nje nginezangoma mnezasindiswa zamukela uJesu senze home cell kungeyona ngisho Sunday service senze home cell weekdays kuma home cell uNkulunkulu esindisa izangoma zisindiswa ziphenduka. So ngangiconvinced ngaleyo ndlela uNkulunkulu ayengisebenzisa ngayo ukuthi cishe yonke into ebalwayo kubapostoli ngiyiphethe uNkulunkulu ngibusisile nginayo angishodi indawo. So ngangiconvinced but until the day ngabuka lento ukuthi uChrist uma engakayiconfirm ngithathe ngokuphapha ukuthi nami ngamukelele ligama and ngicotshwa umprofeti wamanga. I denounce that name. Yes. Kodwa ngiqeda ya prophet wamanga. I denounce. Hey Nceko sisuka kude Nceko. Sisuka kude ngeke Nceko ngeke. Umprofeti wangaphandle. No, wakhona la. Wakhona eMzansi. La eMzansi. Manje ukuthatha umuntu wamanga. Kuningi Nceke ngakubona kuningi. Kuningi Nceko kuningi. Ukuthi nje lo ufuna i-episode yakhe ebhekene naye ngqo. Mangithi ngizongena indaba yakhe. Ifuna nje yakhe i-episode ebhekene naye. Awusipaze ngayo kancane. Kungabe kusaba kungasesiwe kungabi uyedwa bese kungena nabanye futhi abaprofeti bamanga engihlangane nabo after ngisuka kuyena. Okay, noma I met a lot abanye. Sizoyenza eyakhe eceleni but mhlawumbe ukutshontsha nje kule umbona kanjani umprofeti wamanga? Hayi Nceko. Umprofeti wamanga phela yilo muntu okwaziyo ukuthi akumise ebandleni. Mina nje ngiqala ukuhlangana naye wenza leyo nto lo engimshoyo. Ngangikade ngiku 15 days fasting. 15 days, day 15. U2 weeks wakhona kwakuyi dry. Okay. Or 1 week kwakuyi dry. Yes, ngabamba 1 week dry and then u2 weeks wakhona ngawuqedela sengiphuza amanzi. Okay. U2 weeks wakhona. So mangifika for the first time
la kwi-ministry ebandleni lakhe lo mprofethi ngifica vele kugcwele yabona kune vibe nje kuthiwa prophesy angibizeke ngi-invite umngani wami ongomunye nje ubhuti sasithandaza naye nceke uyangakhona ngale ngasekhaya mangifika ke athi hey uhamba nenye intombazana usho kimi kunentombazana uhamba naye empofu ihlezi la Samuela nizo operator la kuleli bandla nizo operator unenyoka enkulu oyigaqile la nizo operator la lapha ngazi intombazana emhlophe ayikho ngisho ukubabikho ngilethwe umngani wami umzalwane ubhuti esithandaza naye esibamba naye ama-fasting naye lo bhuti kade ngi-invite ngize kuleli sonto ngingafuni the day ngithi ngiyavuma nakho sengiyaprofethwa ngizo-operator la kunentombazana ayikho lapho leyo ntombazana ayikho ayikazi ibe khona siqala nje ukuhlangana sahlangana kanjalo ngaduba ngacasuka ncenga ke lo mngane buya fethu umama ukhuluma iphutha vele ububizwe yimi nobuhamba nami vele sisuke emthandazweni ngiyazi ububamba u15 days so nje nami ngazi umprofeti ubengenwe yini wayebizwa ke ngoprophetess okay because umuntu wesifazane umuntu wesifazane okay angazi ke naye uprophetess ubengenwe yini aza kusukele wancenga umngani wami ngathamba ke ngagcine ngizakhe kanti sohambe sambe la lo prophetess approach kube neagreement esinayo ukuthi okay ucela ngizomlekelela ebandleni lakhe ngo1 no2 no3 kuzoba nemali azobona inyoka manje akasabona inyoka kuzoba nemali ngagcine ngingenile ke ebandleni lakhe ngaseva ke ngaphansi kwakhe kanjalo kize kufika lapha senginikwa khona igama lopostoli nje history eside just ngiyasummarize ngabona eminingi ke imkhuba emva kwalokho ngoba ngisho nokuphuma kwami sengiphuma kwenzeke ikandala yena lo prophetess wenza ikandala ukuze nakhona ngicine ngiphuma kuningi engakufunda nje kuningi ayikomele siyithinte le yodwa nje ukusindise ngayo ibe nje neepisode yakho yodwa because it's a long story baningi kabanye ngababona mangisuka kuye lo mprofeti wamanga ngahlangana nenqwaba ke abaprofeti bamanga benza ikandala nabo imkhuba so nje ngiyamhlonipha umprofeti Nceko umprofeti nje angisheshi ngimi-accept ngiqale ngimbuka umprofeti uyena muntu uyamaqhamuka epastor kulula ukuthi hayi ngisheshe ngamukele ukuthi hayi this is a pastor and evangelist but uprofeti hey ngiyamesaba Nceko umuntu mayethi uprofeti nje in our generation ngiqale ngimbuke yabo angisho ukuthi banjalo bonke kodwa nje most yabaprofeti abakhulu abadumile labazibayo mina ngeke ngahlangana nabo ngasebenzisana nabo ngabona imkhuba nezikandala eziningi ezinkulu so ke ngiyamhlonipha umuntu okuthiwa umprofeti I respect that one mfundisi wami sizoyenza sizoyixoxa yodwa eceleni sikhandele awareness ayifuneyayo nje impela ngafunda okuningi kubaprofeti kuningi sikhandele awareness to kubazalwane yes ngoba ngiyakholwa ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo la inqwaba mfundisi kuningi but mfundisi wami siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ngiyathanda nje ukufaka nami le disclaimer ayitheneni ukuthi bazalwane lapho ke la bengasi episode besingahlaseli uEnigma cha besingazili ukuzokhuluma ngaye nje ngiyazi abazalwane sebeyosuka ke into mina bayiphendule mina nje kakhulukazi mina bavele bathi ngi-against uEnigma Nceko before nje kuningi mina izinto engizibonile ngase ngiyasho istatement sami cha bazalwane I'm not against brother Enigma kodwa akusikho konke akushoyo engivumelana nakho sekuningi sengikutholile engingavumelani nakho kunabazalwane nje baningi futhi abadla i-treatment bakuma chronic treatment baphila nama chronic diseases sikhuluma ngo-TB sikhuluma ngo-HIV AIDS uma mina ngizoshumayela ukuthi uJesu akafuna abantu badle treatment ngithini manje sengithini Nceko
Ayithi sibonile lapha eEastern Cape kuke kwafa abantu lapha kwaphuma iPodcast omunye umama naye osangene ozibiza ngomprofeti kwaphuma enye iPodcast lapha ukuthi bese kushonwe ebandleni lakhe abangcwaba abazalwane khona ebandleni angatsheni ngisho imndeni yabo sebeyekiswe ngisho isikole bayekiswa yonke into sekuthiwa bahlezi balinda uJesu bayekiswa itreatment bayekiswa amaphilisi befa abantu bafihlwe lapha sikubonile kwenzeka akazi uJesu Kristu athi medication isona leso sambulo nje siwumsangano angisikholwa emiye emsangane engikhuluma ngayo mangithi umsangano angisikholwa sibuya kuJesu leso ayikho into enjalo ngoba even ngisho eBhayibhelini uTimothy nje uthini uPaul kuTimothy uthi yithi nje iwayini elincane ngenxa yani yesisu yini leyo imedication ayingeni medication lapha iyangena kuke kwenziwa futhi isibonelo khona lapha ezweni kwenziwa isibonelo ngowesilisa owayesigebengu owabanjwa igebengu washawa limala kabi kwaqhamuka indoda eumSamaria olungileyo yafika yamenzana yamgcoba uolive oil yamfaka newayini kwakungeyona imedication le imedication iyangena yena uJesu Kristu uzathi ezwini iguli ziyamdinga ubani udokotela yena ukukhuluma ngokuzowina imphefumulo uzela abantu abagulayo spiritual abalahla udokotela uzobe lapha kodwa wenza isibonelo ukuthi iguli ziyamdinga ubani udokotela usenze leso sibonelo not even once esenza so yini thina sithe manje abantu abangayidokotela mabekholwa baphile ngoJesu abantu abangayidli medication sisangene yini sisangene ngempela abantu beTB bayeka imedication abantu beHIV/AIDS bayeka imedication baphile ngoJesu uJesu Kristu engashongo umoya ingcwele lento ngithi asiyeke ukuba umoya ingcwele kubantu umoya ingcwele okufuneka convince babudlamini ukuthi wena abadlamini uphila neTB okay umoya ingcwele athi kuwe suka manje yeke itreatment yeTB mina sengikuphilisile iqondene nawe ngqo akungasuki mina ngisutha amadumbe ngizothi uthi uJesu yeke itreatment uzofa babudlamini nengqondo iyadingeka ukuthi sisebenzise enihlale siwabona ama cases kanjalo bayafa abantu yizo zonke izinto kunalezo engimelene nazo engithi zimsangano asikwazi ukuthi uJesu uthi akayifu ikhona imedication eBhayibhelini akazi uJesu Kristu athi kuyisona umsangano nje lo ayibuyi kuJesu Kristu leyo nto akusiki isambulo esinjalo manje ngoba izwi mhlawumbe umuntu uzothi ngoba phela izwi yilona likhulu izwi li strong izwi there is nothing above so manje ke you cannot compare izwi wenceko amaHebheru incwadi lapha kumaHebheru ethi laba bafa bethenjisiwe ini izethembiso benjani bengazamukelanga bafa beyibona kodwa bengayitholanga I'm sure amangizoza bafa beyibona khona babemethemba uNkulunkulu ukuthi uzosiphilisa izifeni zethu bafe ngabaphilisanga izwi linamandla kodwa akusho ukuthi yithi sonke siyothi masicela sikunikwe sicelayo khona uNkulunkulu ayokuyeka engasenzeli khona ngesizathu sakhe thina singasazi asaziyo yena nangu noPaul uApostle Paul ngimthanda kabi uApostle Paul uthi Nkosi susa leliva enyameni uNkulunkulu decide yena ukungalisusi iva umphendula uthi my grace is sufficient ngamamazo angezi ukukuphilisa Paul kulento ekuhluphayo angezi ukuyisusa umusa nje wami ukwanele akusithina ke sonke siyothi masithi Nkosi siphilise uNkulunkulu asiphilise mayengasiphilisa futhi akusho ukuthi asikholwa ingoba mhlawumbe sidla izono ngoba mhlawumbe siyadoubta cha akusho lokho uyena uNkulunkulu odecideayo ukuthi I make alive and I destroy kusho yena uNkulunkulu ezwini lakhe uyena odecideayo ingekho masikhuleka sithi intando yakhe ayenzeke hayi yethu makuyintando yamnkosi heal me from HIV/AIDS uma yena ngaleso sikhathi engathandanga ukungihila kuyamshintsha nje uNkulunkulu akasesuye he remains God noma ingakho abefundisi baqamba amanga nabaprofeti bamanga kuze kuthengwa abantu bazohlala kuma wheelchair ukuze kubonekale ngathi uNkulunkulu uphakamisa abantu noma engabaphakamisanga abantu he is still God izwi lakhe still lisenamandla
uphilisa labo afuna ukubaphilisa ngesikhathi afuna ngaso ngokwentando yakhe hayi ngokwentando yabo ngokwentando yakhe uyayizwa lento mfundisi so ngamanye amagama sikho ukuthi siphikisa ukuthi asiphikisi izwi yalimphiliso ogula no asimelene nezwe ukuthi liyaphilisa ngentando yakhe ngendlela yakhe ngesikhathi futhi sakhe ngesikhathi sakhe ngoba yazinceke ngisho ungafasta ukhale hey Nkosi yabona manje ngibusisa ngemoto ngikhathela ukuhamba ngenyawo masingakafika isikhathi saNkulunkulu sokukunika imoto uyolamba nje uyozudle dololo imoto ngeke ifike ngoba akakathandi akafika isikhathi sakhe yingakho ezwakala kweindawo athi I the Lord will make it happen at the right time I the Lord makufika isikhathi sakhe esidecide uye so ukuthi wena uyakhala ukuthi wena uyayingcwelisa ukuthi wena uyafasta ukuthi wena nokukholwa akumshayikho uNkulunkulu hayi akumyakazisi uthandaza kakhulu wena akumyakazisi wenza into ngoba sekufika isikhathi ayinqumele yena sona yena ukuthi makayenze hayi esinqunyelwe nguwe wenza into nje ngentando yakhe that's why masthandaza always intando yakhe mayenzeke hey madoda ngithanda ukukholwa kaAbednego noShadrach noMeshach labazalwane babephila kwi-old covenant kodwa basebeyazi lento basebeyazi lemfihlo ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ngokwentando yakhe hayi ngoba kuthanda abantu akamuva ukuthi umuntu wenzeni kodwa won't be shaken ukuthi yini mina engiyenzile kodwa uNkulunkulu unyakaza ngoba sefuna yena ukunyakaza bathi mabezophoswa in the pit of fire mabezophoswa bathi hey Nkosi uNebukadnezar uNkulunkulu uzosikhulula istatement sokuqala madoda ngiyasithanda leso statement bayamkholo is all powerful angabakhipha kulomlilo kodwa khona uverse 18 enguthandayo mabeqhubekana belalelake noma engasasikhipanga kuyoswala kwazeka noma emazwi lamadoda at the back of their mind I understanding ukuthi kungenzeka uNkulunkulu futhi angasikhiphi la kungenzeka so namakholwa namhlanje funa benayo understanding ukuthi angabaphilisa abanye kwi-HIV AIDS kungenzeka mina ngangiphilisa it is still possible kungenzeka so makuzoqhamukeka umsangano odidwe umsangano uthi yeka amaphilisi uJesu akakufuni lokho sabazothi ke ngibiza umuntu omdala ngomsangano cha sonke siyasangana leli gama elithi umsangano yaliyona inhlamba sonke siyasangana akekho umzalwane ongasangana sonke siyasangana sebazoyithatha phela bathi ubiza umuntu omdala ngomsangano akananhlonipho sonke siyasangana kwabona nje laba basho njalo basangena akekho ongasangana sonke nceko ukholwa nje kukodwa ukusangana ngamazwi nje brief ukusangana brief kanjani na ayina sikholwa izinto ezethenjwayo sikholwa izinto ezingabonwayo ukuthi ziyiqiniso ukholwa into ongayibona awusangana usangene abangakholwa nje mabethi wena uyakholwa ukholwa uJesu owafa wavuka ungakazi umbone bayebethi unjani bathi usangene ubanje umsangano so akekho ongasangani sonke sisangene into sisangana ngendlela engafani kuphela Onkhumbuza incwadi yezenzo le okwakuthandazwa khona le ekamaneni eliphezulu laba babedakwa umoya alaba bangadakwanga bathiwa badakiwe uyayizwa badakiwe basangene exactly basangeniswe yini umoya kaNkulunkulu sonke sisangene kunento engisho ukuthi umsangano uhlukene kathathu umsangano kunalabo abasanganiswa nje ukuthi bathi uSathane akekho noNkulunkulu akekho ama-atheist nabo labo basangena umsangano wabo kwenye level kube khona umsangano wethu ke sikholwa uJesu Kristu esingamboni simethembayo umsangano ke lwesuthola lapha kumaHebrew okhulu umsangano wethu bese kuba khona umsangano walabazalwane bokugcina labazalwane
abafuna ukuba homo ingcwele kubantu, abafuna ukuphila kwi-old covenant kodwa bethi basindiswe ngobani? ngoJesu Kristu. Umsangano ke lo beyond repairs. It takes grace, kuthatha umusa kaNkulunkulu ukuze uphume kulo msangano, ngoba mawusuku lo msangano uzibona ungcwele kakhulu, uzibona kuwo okholwa kahle, bonke abanye basindisiwe abasakholwa, wena wedwa wena owenza okright, bonke labanye cha abenzi khona. Umsangano ke lo okwenye level. Umsangano ke sonke nje sisangene nciko, akekho ongasangana. Mfundisi wami simbonga uNkulunkulu ngawe. Mhlawumbe kwabadinga ukuxhumana nawe, mhlawumbe ungasisiza bakuthola kanjani? Oh hallelujah. Okay, asiqale lapha. Ikhona ku TikTok ngine platform bazalwane lapha ku TikTok. uLuther King. Okay. Ozibiza ngo Brother Luther. Mawungena nje utype ku TikTok uthi Brother Luther, cishe uzobona ngivela ama-video ama-circulator kakhulu, but nje uLuther King account wena uthi Brother Luther ngizovela. Ngiphinde futhi ngitholakale ke ku YouTube. Ngiyacela ke ngenze lesimemezelo, ngiyacela uYouTube wami ke bawuhackile, ubusuna ama subscriber impela amaningi bawuhackile, ngiluzi access, so ngenzo uYouTube omusha. Uzothola kanjani ke mawungilandela ku TikTok, mawungena ku TikTok profile yami kune link, ngifakile link thatha straight. Mawungena nje kuleya link ku TikTok wami ku profile izokuthatha ikufake ku YouTube. Hambani ke balandeli bami niyo subscribe ke lapha ku YouTube, khona uYouTube omusha. Ngiyatholakala futhi na ku Facebook, uLuther King. And then ke bese kuba yi phone number ke engitholakala kuyo, umuntu mhlawumbe udinga icounseling, khona afisa ukukubuza ku personal, ngoba abanye bangi inbox abangi DM, uthola ama message baningi angikhona ukuba reach bonke. So ngiyabese ngikhipha iWhatsApp number ke it is 068 874 3816. Mfundisi wami siyabonga kakhulu. Ngiyacela kubazalwane ukwenza nesimemezelo. Siyeza namfundisi siyezo lapha eThekwini mhla ka-24 May kune live podcast shoot. Oh hallelujah. Kancane mfundisi kancane. 065 bazalwane silungisa. 0658743816. Iphinde futhi 065 8743816. Intsha phela ithe WhatsApp number. I prefer ama voice note ke bazalwane, ama VN ngoba lubhizi lolucingo baningi abazalwane. Mawuzobhala iparagraph ende uyabona kuba lula ukulalela iVN. Yes, I prefer VN. Amen. Bazalwane bami, njengoba ngisasho ngithi 24 May sizobe silapha eThekwini, eThekwini Central. So ngiyacela nje bazalwane nizeni zoba ingxenye. It's gonna be our first live podcast shoot. Siza lapha eThekwini. Ngiyacela nje yabona nje basuke sixoxa kanje. Ngiyazi ukuthi abanye abantu ngisuke ngibuza into, ngibuza igest. Hallelujah. Kunezinye izinto engqondo yami engeke ikwazi ukuyicabanga zonke, ngoba mangisuke ngibuza imibuzo kwesinye isikhathi angiyibuzeli mina, ngisuke ngibuzela on behalf of umuntu osuke ebuka. Iqiniso lithi usuke ungasiwedwa, bakhona nabanye. So ukhona umuntu angaba nomqondo ohlukile ukuthi afuna ukuba nombuzo othile kwi-guest. So sizobe silapha ke eThekwini. Ngiyacela ukuthi sonke uma ukhona nje lapha eThekwini uzoba ingxenye yawo lengxoxo esobe sinayo lapha eThekwini, ekutheni ukuthi nawe ube nethuba loku-interacta nama-guest esobe sinawo khona laphana. Isihloko nje sokhuluma ngaso into nje ethi uma singabazalwane yiphi indlela e-right yokuthandana, ngabe sesishadile noma asikashadi, but indlela yokuthi ke yokuthandana kwethu sithandana kanjani sisindisiwe. Ake sambe nje bazalwane siyobuzana lo mbuzo, siyophendulana lo mbuzo lapha eThekwini. Indlela yokulula nje, ngiyazi kuhlezi kunabantu abaningi abahlezi la kwinkosi yami mfundisi, nabantu abaphilela ukucomplaina njalo. Njalo bakhona all over ke mfundisi. Nkosi yami mfundisi, maku social media nje expect those people bazoku insulta, bakuthuke, bacomplaine. Ke sesajwayele asena ndaba. Bathi ke hayi nasena ndaba khona impela senze lokho inkosi esithume khona ukuthi bathina abantu nabanye asena ndaba, siyakwenza lokho inkosi esithume khona. So ke into beyicomplaina, ngicelile ukuthi ukungena kwethu lapha ngicela ukuthi just nje R100 wakho sizokwazi songena ngawo. Why? Ngenzela ukuthi masiqeda ukukhuluma
sibe nayo into ukuthi siyakwazi ukuthenga into yokuphuza siphuze njengoba suke sixoxa ngoba phela lapha sobe sixoxa isikhathi eside kanje ukuze masiqeda sikwazi ukuthi sehlisa amathi so ke ingakho ngithi ke ngicela lo mnikelo nje just go ka 100 rand wokuzongena ivenue it on us yithi sizoyizama into zo production will be on us if I were to charge okanye to price imali yokungena kahle kahle bengathi 300 per person if I were to include indaba ye production or to include indaba ama guest or to include indaba ye venue or to include indaba ezeyiphuzo you know but ngoba inkosi ithume thina konke kusendlekweni mangisuke ngithi mina ngicela umnikelo oyile mali ngisuke ngisho ukuthi ngicela ningenzeleni kodwa ngisuke ngithi nje just meet me lapha halfway okuningi nokuningi ngisuke sikhave lapha ngakuthina ngiyakhumbula nani futhi sizobe sinenkonzo ngomhla ka 28 June konke lokho bazalwane kudinga imali even sisitholile kamasipala isicharge 2.7 angayikhuluma indaba ye sound so mangisuke ngikhuluma ngokucela ukulekelela ngisuke ngingakhuluma indaba ukuthi ngisizeni from scratch isuke ikhona kodwa ngisuke nje ngicela ukuhlatshangezwa ekutheni ukuthi yonke into ikwazi ukuthi ibe success asiskema abantu la asiskema abantu kodwa suke siphusha umsebenzi kaNkuluNkulu so yileyo nje bazalwane bami siyambonga uNkulunkulu kwabadinga ukuxhumana nathi 0788 417 844 if you want to come to the show feel free to contact that number bazalwane bami siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke ngane asibonane kwi episode isimemezelo sokugcina nje mfundisi cha bazalwane sikhona sise Pretoria CBD yes ngase Beggars Park okay siyakhonza ngama Sundays okay Pretoria CBD ngase Beggars Park okay so ngiyacela ke uyaligqoka ibhluku awuligqoki uyalithwala iduka awulithwali uya make up aw make up you are welcome mawuthanda ukuzokhonza nathi indaba emsangano nje forget about it amen amen sibonga kakhulu bazalwane god bless you see you in the next episode amen amen. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed.